Dawana morena hule Yumutani yazina mpepe Dawana morena hule Yumutani yazina mpepe Walubelisa walona wakamehla makatolo wa honi katlo makatolo wa tokote chusele tama ngwape taola ishupa kwa bana motu limudimu wa hai makatolo jinga kakatini makatolo khatatsela mweli nsikuti motlo sa dififi batho ba ba pese ka khanya bana beso ke a dimedisa go tlotsella tsa lefatshe bo rwa le boya bo tšhabela bo phirima ke a dumedisa ke a leboa bana beso ke dula Gauteng na ha ke le Sotho re ke dukise taba eno ke Gauteng ha ke le Sotho bana beso ba ratile morene ke leboa batho ba ile horeng ba ntse ba romela tšhelete tsa bona ke tla nne ke romele dintho bana beso meriana se ka ntse ke romela no tšhe la bona le dilenyana la bona rona mona rena di molo di tshwatluwe so ne re sebedisa dropo fela dropo ke di cute telele tse dintse tenang but wa tseba o ke se sokole ene ke lwantitse gore beke se ka fela dintho tso ka di fitla ho lona bana beso ke tlo dula ke lwana gore dintho di di fitla ho lo ke deliver ka di Saturday ho batho ba di long distance ke deliver ka di Saturday ha o kenya 250 o hlahloba then ke kopa gore o tlo thola nako ya gore tlo hlahloba ka nako mang ho nna then o reke airtime ya 30 minutes a ke hlahlobe ka voice note 30 minutes wa phone so ha re kena tabeng bana beso ke batla o bua le motho tabena ke le ka bua ka yona ya manzi ya mnyama so ke bona hore batho ba mpotsa ka yona haholo batho ba concern ka yona so ke re ke bue tshebetso ya teng hore ke sebetsa jwang le price ya teng ke batla o bua le motho ya re Mofokeng nna ke a sebetsa but ha ke bone ntwe ke sebeletsang total ha ke bone ntwe ke sebeletsang di video tsa o kutlule bua ka taba se di mosetswerwe so ke nana hore ke emong wa batho bano Mofokeng nna ke etsa dintho ke qale hantle after 3 months dintho di ya fela ke bone hore ho felletse kae Mofokeng ke zamme ho nyala am romantic ke a betcha like ke etsa ntho ngwe motho a tlabileng a ithole le relationshiping batho ba nsia fela ke sa tsebo re ke entse eng Mofokeng ha ke qala ntho ngwe ke qalang e fela moyeng bana ke a bona hore ke ba isitse sekolong but ha ke bone hore ba ya kae ka life ha ke bone hore ba ya kae bana ba khutla manyalong heso ga khutla manyalong dintho ha di kopane like ha di kopane motho ha isa le a ntsha dikgomo ha isa le ke kenywa renya engagement e se le 5 years no hona motho ha sa bua next so tshebetso e ke buang ka yona it doesn't matter hore ke badimo kapo o lowe ke professor e ka kangetse bang ho lawyer moloi yena yo thumwa lawyer hore matsale wa hao o fofa ka lefielo ha ka kang ha batho utlwane le ngwana hae o batla ngwana hae a sebeletse ena fela ba teng bo mme hona le ba botho ba yentsweng jwalo hore ba ske ba ratana ba sebeletse hae bana beso ba ratile morena hona le batho ba yentsweng hore ba ske ba bona ba la kwa ba khola 60,000 ke a tseba o yetsa nna ntweo ka manala a khoho tse kopanye dintho tse ding go shape 10 not go e fatela morao o shape o ntse re tshwara mona o tshwara mane next bana ba tsuba di drugs bana ba khutla mesebetsing di career dia fela ko ntho ena so bana beso ntho ena ke a yetsa let me make it clear it is 10,000 ha ke yetsa for individual ha ke yetsa for a family it is 15,000 Mofokeng re hlatsa tlala re hlatsa tlhopeho it's a personal poverty rejection more lahla tlhopeho ka tsele magatsang bana beso first thing first hona le batho ba sa sebeletsweng ke moriana ke tlo hlapisa ka moriana ke metsi like it's a liquid ye ke combineleng dintho tse ke tsebang hore mona motho la sebeditswe hore a ske a sebeletswa ke moriana ntho eno tlo sebetsa ne ke kopantshitse nyoko ya tlou ke kopantshitse nyoko ya thutlo ke kopantshitse nyoko ya nare ke kopantshitse nyoko ya tlhware di nyoko tse ngata le meriana e itseng ke tseba hore ona motho la ho thumeriana ha msebeletsi jwang kapa jwang o tlo mo sebeletsa ke kala mo pele ko fe yona ane then ke tlo fa o tlo batla kerese ye tshweu white candle bana beso white candle then mono re tlo rejecta poverty ka tsela ye makatsang bana beso ka tsela ye makatsang then hona le ntho re tlo e etsa ha o qeta go etsa jwalo bana beso ba ratile moreneng o tlo ga ka nku reka ko wena nku ye ntsho if le family le tla kopanela then nku yena ke tlo le sebetsa ka yona ntho ena ke tlo le sebetsa ka yona
le dinalete re tlo nka hloho ya nku re tswele ka ntle re ye thuteng ha re fitla thuteng re lo e tshepela teng re lo hlatsa tlhopheho mono na le meriana ke ikopanya le dintho tse ke di kopanya ha le hlatsa la bua re hlatsa tlhopheho hore ke badimo ba sa lokang ke badimo ba shatjuweng ka ho thebulwa ke badimo ba kwetsweng ke boloi ba di high level ba boragadi ba loya ba boragadi ba sebeditseng ka bontata lona ga e kwala ntho eno and I kgethe gore ke level e kae re kwala hona mono ha re qeta o e kwala re khutle and then processing ya bitere re qetile ka o kwala metsi a matso re khutle processing ya bitere re hlatswa sedimo seno se khutle se kene hae se khutle ka mahlohonono se khutle ka dikatlego se khutle ka ntho e ngwe le ngwe bona batho ba tla re o rwetse o sa rwala dilaki tse tlotlang mono if business in stakile business e tlo buleya if mosebetsi o no tshwere mosebetsi o tlo buleya if manyalo a ne a tshwere manyalo a tlo buleya if e lo re bana ba ne ba sa qeti dikolo bana ba tlo bana le thasello ya dikolo ha ba tswa dikolong ba bane le mosebetsi bana beso taba ya hore re tlo sebetsa ka thata ha ino sebetsa hona le batho ba sa sebetseng ka thata bona we reject the poverty we don't fight the poverty ha re lwantse tlhopheho ane ha o hlatswa diaparo o di ane then ha o qeta di ane you let the sun and the wind wa bona hore di etse mosebetsi wa tsona so le rona monana ha re lelekise tlhopheho ane re lokisa rona then we refer that energy ya dilaki o le sebetse ka rona we don't have to work hard guys ga le bua bana beso modimo wa bana le lona jalo ka hana le nna ke tlotsela pele ke di thuse ke tlotsela pele ke le fahlolle mo ke le fahlollang teng Nyane Buildings Residencia 068 213 4374 ke le bua bana beso ke a tholagala ha ke le Sotho ke Gauteng amen.